nake Ngavana wa kaunti ya Masaku Wavinya Ndeti niwendeka kutuma minista vamwe na maovisaa muviani wa Kiw'U kusisya Ngusanisyo Sya ndovoi ya Mithini ila Matungulu ya yiulu kauntini ya Masaku. Maineena na Mutongoi TV Enenthi nimaelesya kana ndovoi ino yenziwe ni ikundi yimwe ya wendi museo kana donors. Kutethya Enenthi ivindani ya tene ateo yalikililwa ni amwe ma Enenthi na kwenda umetwikithya yo wendi wa Enenthi ma isio ni Mutongoi wa kaunti ya Masaku kwaselela na kana kwaselela ndovoi ino no kana kuikithya kana ni methi wa yiuniko kwa Enenthi livoti umbanitwe niwe boni motesya. Ngusanisyo Sya Mithini na mathiuluko matakana ndovoi ambe mwaka wa 2008 uyu mwakati wa mautethelo manenga wa makundi ma Ngusanisyo Sya ndwani na kuma mwakani usu methitwa maitumia Kiw'U nesa kufika mwakani wa 2021 na thina kutonyelela kana Ngusanisyo Sya ndovoi ino Enenthi mateo kwata Kiw'U ivindani ila kwi munyao. Kiw'U twambiie 08 na CDA niwe wokie ombania groups na group ya bakwitu twameta BD self help women na group ya ba yeyeta kwa nguo na group ya kungi yeyeta utoi mutheke na tweyawa kilando masakwe undula meika niwe museo uswaili nake baba na tunanywie Kiw'U for those years up to last year but one we Kiw'U na mbisiete thina na yu thina la wibo mwingi ni ati Kiw'U kila kwithano mtu kwithana thina Kiw'U pio na ila kwimbua Kiw'U kitika 24/7 ba throughout kithela ameweta miaka nisu itatu kithitwe kitethya Enenthi na vakalika thina mwa gukikwata na ngikulea ukwata enda umanya utheu wa ndovoi ya ene kana yaetetwe kutethya ndwani ma wenda Kiw'U chuchu nikiokie kiambia utewa kyatobowa kiambia utewa miaka 3 tuyaona mbesa tuyaona Kiw'U mbesa syaendie ku na no Kiw'U nikio kiandu 40 Mithini nthima na andu 40 yue twikulia Kiw'U ni kia community kana Kiw'U ni kia andu a 40 lakini pe bandu banabikie nundu Kiw'U kini kimbwitwe na ngusanio miaka mingi so nene na need ku follow up ne manei ni chau kila roto no tumia ni kana andu a ibetiwe ne ba ugwa Kiw'U kini cha bigie bandu wesa ithia misie ni yako sana kana tiwo wesa ithia be andu matakethia langi nundu akindu kita wa chau Kiw'U wendi wo munene kana kila mendekithya ni serikali ya kaunti ya Masaku yoselele ndovoi ino na kutethya Enenthi na kuveta mathina la mevo na kumikia ungu utongoi mweu kwitho ingi matena mbesa cia utho wa Kiw'U na kiwanza kila kindovoi ino kiikiwa wiyo kaunti yukelike nikenda tu withie community nao ni atetheka kie kikwikala na andu amwe matutea Kiw'U na ngita itu tuiona mbesa cia utinda tuwite Kiw'U na Kiw'U ni twaumisie mbesa ila cia mbingi no mongirie no ni mateme masemba na cia nayo yuko imagine kuma ba ya kwambia itumetie ngili Kiw'U chuchu ikatoboka lwambia muka muku oke kula kwi mwene enda kindo cha community kinengwe chao kuye ndio tona unya munda waku na no azia mundo wanenga zukulu no thia azia mundo su numba ya kwithiobo minister wa Kiw'U mawaziri ndiye kwatia kana nengetwe wia uthukume obisine wa Ngavana wi Masaku ni lazima ume Masaku ndovoi yakwa maura na ngusanio county government ni osie na oyu ni momeoran na ni meke ya sola maunye stima ne kana Enenthi atetheke no su ni woni wa Wavinya wa Ndeti kwisaitha Enenthi ula wanthi kibeti ni chatetheka kou Ngavana endha witei na ibeti isi ya Mithini isi ya Matungulu north siambe itetheke yu watakana mithito minya maoni Kiw'U ila kwina siathikana maundu angi mavata mekwenda Kiw'U na ingi maosa matambia makwatia Kiw'U ki maitelemwa kana kuosa matambia angi matemaso kuria Wavinya okatutethete thina wa Kiw'U mweteka ithia saa ingi kui Kiw'U ila pe mathiko baba na mathiko juzi ila pe mathiko maibinga withia Kiw'U kiu kioneka makaiwa baba na yo mathiko mabinga na nondo mutumia to
no na date to follow punge wesu at last nasio kiegwa eseli na kuiende atumia ta matona embo amayeke wa seli maikulia kendo cha community muke mukwate community yonde yeke weseli ne kana to mane kendo ticha community kwa in short ne to amina ngewesu na to asia county government ya Masaku no Ngavana no wona news Ambrose yasi ate tuitweka coordinator siaku ando maito ba Matungulu north Maineena kaunti ya Masaku Matungulu ya yiulu nyeneta waboni mutethya.